keganggu ada sedina ketemu kelingan kenang sopane kebayang gantengnya mangkene temen rasane demen wisana sing duwe kelingan kenang sopane yo maju teman. Demeni budaya perasaan sun keganggu bos tahu ya sedina beli ketemu kelingan kenang sopane kebayang gantengnya mangkene teman rasane bunda hiro wong demen anak sing duwe kelingan bos tahu bang bos tahu gua jegayi sampai yang wis duwe rapi tapi kepriye yen ora bisa kalah sing percaya mulane sampeyan cinta seminggu ping 5 tulung kula tilekanan aja ora dikawin kula rasa prihatin kelingan ibu daya beli bisa diilangaken tetap bae dengan bos tahu perasaan sudah kaganggu bapane hiro yang sedina beli ketemu kelingan bapak hiro bae kebayangi gantengnya bapane hiro mangkene teman rasane wong demen anak sing duwe kelingan ning kaji warna bae cinta kula mangkakang kaji warna ibaratke kamera wong ranca Jawa ngebloro sejene mamane hiro fokus ning ayah hiro ayah hiro ayah hiro ayah hiro tambah gede tambah kencang ayah hiro cinta ibarat sinyal RT 4 RT 6 tambah gede demene ayah hiro tambah kencang cemburu ayah hiro bos tahu curiga kadang pengen kakang curiga cemburu mama Jepri sing duwe parongan pring cemburu curiga bandane rindu lan cinta mama Jepri cinta kadang butuh rayuan tumbal bos barongan pring malah paling enak tas tukaran sing duwe barongan pring mama Jepri diambung batuke dijamin pasrah kaplang ayah Jepri papa Jepri tambah gede tambah kenceng
Pape Jepri sing dia barongan pri. Cinta kadang butuh rayuan kumbang. Paling enak tas tukeran ayah hiro mamerah ini di ambung pipine. Ayah hiro ngaplang ngaplang ayah hiro ayah hiro ayah hiro ayah hiro. Arep ngomong apa kita kudu apa demen beli bisa nganduweni wong cuma bisa mandiri beli di pungat kiri pulang demeni beli mungkin tadi siji wong cuma Kang Warudin mendem ngati Kang Warudin kampung awal cuma guyonan sampai pandengan nang apa sekian timbul edaman ati rasa rasa ora karuan akhirnya jatuh cinta sayang seribu sayang demen ngedeke wong liyan cintane ora bakal bisa bangun kakang wis duwe rapi yen wis duwe laki cintane beli bakal suci yen gampang was diri kakang wis duwe rapi mungkin dadi siji cuma mendem hati arep ngomong apa ya hiro kita kudu apa ya hiro demen beli bisa duweni bapak jiaran sejawa wong cuma bisa mandiri demen bulannya sampean aduh wayang temen lamun putus ning dalan sumedot rasane ngati wong demen lumari-mari ngarep ngomong ora wani watir orang ngadil-ngadili wis kepalang demen guru wadi mulane sampeyan wayang temen lamun putus ning dalan sumadot rasane ngati wong demen lumari-mari ngarep ngomong ora wani watir ora dilangadeni wis kepala demen bulane sampeyan rasa keder ning pikiran ora ketemu sampeyan yen gue ketemu sedina bayangan katon ning mata rasa keder ning pikiran ora ketemu sampeyan yen gue
sedina bayangan katon nengatan kang wadi kula demen sampeyan Pak Guru Wadi wis kepala demen Pak Guru kula ning sampeyan Pak Guru Wadi buku wayang temen Pak Guru lapon putus ning dalan sumadot rasane ati wong